Actually, mashaka ndo toka mbana mitra mina nina mandele gerek mikano kumashaba. Masipona kunile kwindla wande ka channel ya G1 so makam kuna video ngon kwa posta sweswo akhala ngopfu yamjalo awu bengi yena dokodele arhandzana na sesun'wana wala ka malamulele veri yena Tasha yena Tasha I think Busi Tasha or something like that. So ngari va tsikana mari ngari Tasha akwati ngopfu la anga fika akupa dokodela ka Facebook swoko trend ngopfu mavhiki lama nga hela. And then sweswiwani i le ka Makam channel swi tikomba i le ku endleni ka interview mara leyiwani nga ri a hi interview ko va just a snippet ya ku advertiser ku ri i le ku teni. So loko ni yi vona vhele ku okay so njhani loyi dokodela i ya endla na ti-interview mhaka ku va a tshikiwile kumbe a tshikane na sesiluwa na se ni vona ku okay let's hear what he's saying. A ni swi tivi ku swi tshama swi mu humelela n'wina ku loko mi tshikana na munhu a famba a vulavula hi n'wina leswi ku fanele swi Tasha nga swi endlisa swo ka Facebook va tsalana na yena loyi a endla ti-video ka Facebook khorasa ku a ku na ti-video ta yena se sweswi mara i le ku endleni ka interview so loko mhaka leswi lava tikulu musi veri xiyisisa leswi a va xi diza ngopfu lexoni veri a xi dya mafehlefehle veri xi sungule no dya very ti-conflicts kona le ka Tasha. So hey hambi mana a hembela kun'wana a hi swi tivi mara ni twe nga ri loko ni vone mhaka interview ni twe nga ri it's a little stupid for the whole guy to go and do an interview about a breakup where lava mi nga tshikana na nhwanyana if I'm endla ti-interview about that. I don't know what is the motive behind it. Kumbexani i pay revenge ku ri na wena na yena nhwanyana loyi u n'wi tsalatsala ka Facebook a n'wi rhuketela all those things a n'wi pohila ka a nga koti nchumu veri na ku khamroho veri loko a khamroho lowa mjhane xisuti xi omile hi leswi nga vula nhwanyana lowa so a ni swi tivi ku ngwe yi lava ku ringeta ku pay revenge na but is it really necessary guys? Because unless if he was going there to talk about a general breakup, you know, so personal, so relationship, hakanyingi magati interviews, and even right. It's a good content for the YouTubers like you know, mara logunandeka general life. It's not the right decision. I don't think this is wise to do interviews about your breakup, especially with someone that you love, because vutomi bya rhendela ka swi famba so mundzuku loko se i fanele a tlhelela i ta ya nghena njhani because laha i le ku vulavuleni ka swilo swo tala mavona maybe swi lava hi twa ku xi se xi ya xi vulavula hi le ka channel ya G1 Makam ni kombela mi ya vona video leyi kona ni nge yi tlangi ni to tlanga snippet xitsongo ku ri ni mi twisa ku la mina ni lavaka ku hi twisana kahle because very xi se xi a va xi diza swinene a hi tweneni loko a ni dize hi ndlela leya a nga ni diza hi yona leswi a nga swi twa a swi hlamuseleki loko swi fika hala ka timhaka ta masangu a ndle mhaka ya ku huwa a ni relax kahle ni loko hi ri mbedweni a ni n'wi endla swilo leswaku a tikuma a yime hi siku noni nga ku i lava ku havula swin'wana henhla ka ku doroba ku ri hawu wa hemba lo he vanhu andlwini. okay we'll leave this one I don't know mara ni vona Tasha xi tsalasarile ka Facebook ku busy ka Facebook ku humelela swona leswi lavaka swona hi leswiwani leswi lavaka swona The workshop pandemic men, we are back. wait okay I'll have to mute you. I will mute you because I'm playing this thing live from G1 Makam channel. Yeah, let's talk about Tasha now. Tasha na ni kola ka Facebook because loko nangutini vone ku ngari Tasha I vaviseke ngopfu amoyeni, you know. She's very hurt, this girl. So ile ku rhuketeleni le ku xi le ku kupeni xi le ku kupeni xi kwatini ni ku ya mjolo 2021 kahle u lava i ri na medical aid n'wana mani u lava i ri na medical aid because shucks kahle this year must be restarted kahle I 2021 sweswiwani mini wa raha ka 2019 mara anyway so Tasha leswo xi busy bongi Tasha very bongi Tasha ka Facebook xi le ku kupeni xi ri munhu loyi I ni n'wana toilet
xi ri ni wa toilet munhu yaloye a nga koti nchumu xi ri dyondza ku hlamba ka xona xi ri a nun'hwana na nkeremba so mara mina ni vona mhaka ya kupakupana ya vanhu usually they always do that loko va tshikiwile va tala ku they talk, va kupa. It's normal, mara it's not normal, but it's normal. We've normalized it as a society. Network ya mina yi bad la, mara it's fine. The issue ku nti nga ri ngwenya lawani a yiminyana ngwenya tihosi la ka ku endla ti-interviews mi twana nga ri a swi fair because if himpela Tasha a xi hamba xi diza buti lowa buti dokodela ne swi vula ku Tasha xi n'wi rhandza swinene misa lowani ende a xi meka sure ku ri a xa n'wi seta wa swi twisisa lero munhu wo fana Tasha a hi yena munhu wa ku nga zi famba ndla na ti-interviews hi yena kumbe i n'wi tshika nga tshikiwi munhu wo fana luya munhu wo fana Tasha no ko tshuka i jike hi le ndzhaku u kuma ku xidunani xi photle xivala i fika i dya i pfala nomo i tisula so i vuya ndlwini ma vona se loko ku ri ke ni ngwenya va yi thumbile ku ya chita ivi va yi tshika ivi va tlhela va yi kupa yi tlhela yi famba yi endla ti-video na ti-interview sweswiwani ka Jiwani Solomakamba. I don't think it's wise even the channel to even invite him there. Where is the other side of the story in terms of the lady? We also want to hear the side of the story of the lady. Maybe she's coming. We don't know. Only seeing this one for now. Mara, I don't think this was a wise move by him for doing interviews, and also because we're talking about someone that there's a lady who's hurt here, guys. She feels like she was emotionally abused and financially abused, because abuse is not only physical. Abuse goes far, and then swisungula switsongo swo fana swa ku va abuse hi tlhelo ra timali kumbexana va ku abuse hi tlhelo ra switwi like ti-emotions ta wena, like what happened to Tasha, because leswi a nga swi tsala ka Facebook swa tikomba ku she's very very hurt. And then loko munhu a ta famba ndla ti-interviews ku fana hi ndlela leyiwa, what if Tasha a teka vutomi bya yena ku ri na ti-interviews ta so i ta titwa njhani? I don't think this is wise. I really don't think this is wise, especially if we saw, because we don't know what's his state of mind right now, and when we talk about gender-based violence, it goes bigger or further than, it goes beyond physical violence. It's also financial violence, financial abuse, emotional abuse, and it starts swilo fana switsongo leswi nga tekeriwiki ngopfu enhlokweni. I know ku ri mina vanhu vo tala va ta ni chingela ku you're just bitter. It's fine, guys, but my opinion about this issue, the guy shouldn't have done interviews. Actually, the guy should have just kept it low, because you never know with women. Hey, mi ta ni vutisa siku rin'wana na mina phela women na chava mina. So I just don't think this is a wise move. What do you guys think? Have you been in a situation like va ku jinda and then va famba va kupa ka Facebook, then na wena se i reset-a swa ka Facebook swo reset-a na swi twisisa mina, actually I don't even care about it, mara swa ku endla ti-interviews there I have a slight opinion which is quite different from others. People may take it as a joke, mara kahle kahle la ku na vutomi bya munhu lawa, guys. There's feelings, there's all these things, and then if you go and do interviews like this, I don't think it's clever. Kahle kahle, this is very stupid. I feel like Dogodela is being stupid here for doing interviews like this, especially where there's a woman who is hurt. GBV, guys. It goes beyond. I'm not sure part 2 side of the story of the lady got this channel. We don't know, but I don't think this was a wise move. But anyway, Mjolo wa nyisa, guys. Mjolo 2021 look nyiseni. Unyisa everybody. Unyisa everybody. Kuna pandemic kahle. So yeah, guys, I love you. Please go and watch this interview or this clip on the Jiwani Solomakamba channel. From my nanguta, me va mititwela ngwesh.
ku ri ku humelela mara mina a no lava ku veka ra mina ku ri ni twa nga ri ngwenya laha i nga ri a yi swi hleketanga kahle ku va yi be ti-interviews ti ku ri hayi a yi fane yi nga endlangi ti-interviews kahle a yi fane yi because loko n'wansati luwa or Tisha kha a ne ivi na yona ku yi tlhela so hina ha swi tivi ku i mani you know a ha koti ku hambanyisa between A and B or between C and D, you know, I don't know. You guys will tell me down there. But this was not a good move. Yeah, I have lovely last come subscribe and subscribe and you know what to do. Guys, you can some go for me, Johnny can like me and can as doors. I'm testing the salute. Salute. Megatiti man.